Meaning Jo Acholi. Welcome back to Chaka Leb Acholi. I'm Jackline Ikang of Court. Man segment with Kwan Leb Acholi, reading on Palwar. Palwar is the clan, one of the clans of Acholi, the Acholi tribe of present-day South Sudan. Okay, I just concluded reading about Pajok yesterday, with the last subgroup being Patana, where I'm from. Today I will start reading on Palwar. Okay. I'm in a bit of a rush. So, Akwana introduction ni Palwar, Kachatie, Achara Kwana gave the first subgroup, Polidogola mi Palwar, being Palwar. Okay? And then with Palwar Tie, Dog Martino, Agoro, 8 subclans, okay, being Palwar is one of the subclans, and then Amica, Koyo P'Abee, Koyo P'Abee, Amica, please excuse me, Lomarati, Agata, Omere, Lobone, Isore. So please excuse me if I'm not reading this correctly, okay? I'll pull out my tech. I'm going to jump right into the reading. I'm not going to waste too much time because I just did a live session before this one to discuss Eastern Equatoria, Pajok, Payam, Give, and Green County. So I'm going to jump right into one about Palwar, okay? Please make sure to like, comment, share this video with your friends across all of your platforms, your family, your community. Please follow us on Facebook or Facebook with Chaka Leb Acholi. My personal Facebook, I've been a post here video in Guinea. It is Chaka Ikang, South Sudan. And then also our official YouTube page is Chaka Leb Acholi. Too many pages. Chaka Leb Acholi. Please send us a DM if you would like to be a guest. If you're from Palwar and you would like to correct what I'm reading, please send me a DM or leave a comment under this video. Okay? So excuse me, ka bochonying gang mo, nyonying dano mo. It's the first time I'm seeing this information, like reading text on Palwar. So excuse me while I try my best to read everything effectively. Please, again, call me Palwar if you'd like to be a guest in my private message, or if you want to clarify anything, leave your message under this video. Okay? Okay, so I'm not going to waste too much time. I'm going to go into the introduction. Again, information based on research by Saturnino Nyala, who wrote Research Any from the time of Anyanya 2, I believe, up until 2009. Okay, but till research it will be published book in 2014. So excuse him ka information mope or limited because bonong dano ikarma munya poro dano rimhaweng. There's some new information about this subgroup mono 1 year ago before. Group mo your clan mo to be metal. Dogola, you get removed dogola mo you get consolidate kongi. Okay. So some information may have changed since 2009. So excuse me and excuse the writer, the author, Mick. Okay, I'm not pouring my tech. So my information is based on research before 2009, by 2009, or at least up until 2009 again. Okay. If anything changed since then, Ubot comment to under this video or send me a DM. And if there's another text somewhere, Kwan, to clarify Gamoro, please also send me that information. You can DM me or send me a private message or leave a comment under this video. This information is under Do Mi Apa We Abichel, which is chapter 16 on what? Palwar. Okay? But you're look me, gang mi Palwar. Okay, I'm in the first subheading or the subsection.
Yala, after that, Chagi sub clan mi Palwar mi achel ma bena lolungani Palwar. Okay, apo. So Chagi ngani a brief paragraph on gang mi Palwar. Kimagi divide get it. Kongi yala kadwa donyo kakwana lok mi Palwar, which is about 2 pages. Okay, kakwana lok mi Palwar gi tindi god mi Palwar. Agi kan kadigi dunga kwana subclan mi area, which is Amica, well, Amica. Drop your comments if I'm pronouncing it wrong. Apo amatek. Okay, so la chuchu choni ngoy look mi Palwar, gang mi Palwar, chakong ni nga. Ti gangi angwen ma orumu gang mi Palwar, mana ye obo gi malo, you know it. Pajoki yo tung porocheng west, Lokung gi ping south, ka Katire gi yo tung nyango east. Tekwaro Pacholi, wajini wang lobo mi Palwar gi obo tie I kulu nyanga. Wang lobo mi pajog gi Palwar kono tie I kulu lerwa. Kabedo ma gi luongo cheng gi dwe tie Palwar, what is here? Palwar. Cheng gi dwe tie Palwar. Anto kabedo ma gi luongo biricheli tie I pajok. Wang lobo mi Palwar gi Lokung tie kan. If you're paying attention. Ka wang lobo mi Palwar gi Katire kono tie kan. Palwar tien loke ango wungeo. Okay. Ka choni ngo. Ni Palwar, sorry. Ni Palwar, excuse me for a second. Okay, I'll pull my deck. Okay. Ni Palwar tien loke ni lotino nyo likwayo paruot o loa. Nyo I yo machik Palwar tien loke ni lua paruot a loa. Jo Palwar tie gi dok ot matino aboro kidman. Okay? Palwar, Amica, Koyo P'Abee, Koyo P'Abee. Am I pronouncing this wrong? Please let me know. Lomarati, Agata, Omere, Lobone, gi Isore. Excuse me, please. So ana child look me ngo Palwar Subclan. Okay? La chojo choni ngo. Dana mi dok od mi Palwar obino gi kabedo ma para pa chalo Megi Lango-Teretenya o Logire. Okay, Logire. Agoro, Madi-Opei, Padibe, gi Lokung I Uganda. Okay. Ka dana mokene kono obino gi Katire Imila gi Obbo. Ibuk pa krasalera ena wajoni ruot Obeere mi lango teretenye onywala lotino cho adek. Okay? Abanya Logu gi Olwar Rama. Lotino parruot Obeere la chien opore idul adek. Logu odong gi luak mere Lango-Teretenya. Abanya okwanya luak mere otero ipade ka Olwar Rama kono okwanya luak mere otero Palwar Sudan, present day, Sudan at the time. Gibot Oyuak
which is one of the researchers, no information. Gibor are o yuak. Gangpa Jo Palwa mi achiel onongotie e Lokoro. Okay, drop your comments. What do you think? Gin obino gi Lokoro e Logire. Gikenyu gino chiro e kikerek kalachien gino mere gi wuot gi chiro kwede i got Obeere matie i Agoro mapiny. Okay. Gikenyu Jo Palwa chiro e utiga matie i te got lala matie i tenkulu arenga duan wajo ni dano mi otiga mokene oribe gi Jo Palwa. Okay. Kagino chiro kwede i kabero Martin giluongo Palwa i Sudan. Okay, this is as of 2009, okay? Kabero na nung Palwa. Okay. Nying Obeere gi otiga ngene tetwal e Palwa. Okay. This source is Crasolera, 1954. Tekwar mi Palwa wacho ni Ruoth Olwar Rama okwanyo lwak mere gi Lango-Teretenya gino bino i Agoro. Gikany dana mi Agoro mokene odonyo i kin lwak pa Ruoth Olwar Rama. Okay. Ka gino mere gi wuot gino chiro i golala kama gin onongo iye Jo Utiga. Don wacho ni gi golala dana mi Utiga mokene odonyo i kin lwak pa Ruoth Olwar. Ka gin omere gi wuot gin obino kwede i Madi-Opei. Okay. Lodiro mi Palwa mokene wajo borani i karma Ruoth Olwar Rama oge Madi-Opei. Dana mi Madi-Opei mokene bene odonyo kom lwak pa Ruoth Olwar Rama. Ka gin obino kwede i Padibe. Okay, what do you think? Drop your comments. Lwapa Ruoth Olwar Rama pe ori i Padibe. Gikany gin obino i Lokung. Gikenyu gin obino ogero i chieng gidwe chok gidok kulu atebi. Mana ye kabedo ma chiel padano mi Palwa. Okay. Chieng gidwe tie loga kulu atebi ma dok yo tung nyango ka Jo Bobi mi pajok tie loga kulu atebi ma yo tung poroching. Gipot Crasolera Ruoth pa Jo Palwa mi achela ye Ruoth Rama Olwar. Ingeta pa Ruoth Rama wore oyo omakoke. Ingeta pa Ruoth oyo wore ongom omakoke. Ingeta pa Ruoth ongom wore ating omakoke. Ingeta pa Ruoth ating wore lamuak omakoke. Ingeta pa Ruoth lamuak wore okech otome omakoke. Mano bedo ikin mwaka apara bong ngwen gi piera ngwen we abiro. Okay. Ingeta pa Ruoth okech otome wore Paulo oto omakoke. Okay, information in Wengo no gibot JP Crasolera in 1954 a book better miluo. Okay. Yala ningo I Muhammad dano mi Palwa tie I chengi due la chien gino pore dok od Martino angoyan kidman dano ma obino gi Lango-Teretenya olungo kom gini Jo Abong
Okay. Lango-Teretenya o lungo kumgini Jo Abong. Gi pa woko nyo pa lodak. Dano ma obino gi Agoro o lungo kumgini Jo Agonga. Dano ma obino gi Madi-Opei wala Madi-Opei o lungo kumgini Jo pa Owo. Jo pa Owo. Owu nyo pa wodak. Pa wodak. Kadano ma obino gi Lokung o lungo kumgini Jo pa Otira. Jo pa Otira nyo Potira. Okay, what do you think? Drop your comments. Kain mi palwa, can you clarify? Is this information correct? Kin magi po kumgi cha lungo kumgi. What do you think? Share that information. Di lock mo kani maging ko, including myself, ang ko anything about palwa. Apo matek. Inge due manok la dit Daudi Obonyo ma oneno ni datie kamere marach ikingi gi Omere Obeere lobo Padibe obino ogero ikom Palwar dok Koyo P'Abee Gwon Daudi Abonyo mi lamogi Latin lamogi onyomo Latin anyaka mi abong ikare maluak paruot olwa ogon ipadibe. Kala chien dakaman onywala wure Daudi Abonyo. Okay. Ma Daudi Abonyo dong otiro dongo tieni na chiel mine wajiborani Latin no mine wajibore ni Latin an anyaka abong Omere mera oweka ipadibe pien woru onongo dong onyoma. Okay. Nero Mary tie I dok ot mi abong I Palwar Sudan. Okay. Amiro ni inge kama paneo Mary tie ye pien lokma digi bino ya nyim. Wan pe wangeo. Okay. Kaningo Daudi ma nena lok tie marachi kingi ki Omere wio poi kom lok pamine. Okay. Mana ye gin ma owero eno wagi Padibe. Okay. Kadongo pien eno tamo ni nyo tamo mi yenyo kama nero mere tie ye. Te kwaro mi Palwar wajeni Daudi Abonyo obino I Palwar la bongo daho. Kala chien paneo onyomo bore daho. Gin onywal kwere Lotino. Kalotino man olungo kumgini Jo Lamogi. Okay, Jo Lamogi. Okay, so Lotino pa Daudi Abonyo magin gidara per ginywalo. Gibi lungo kumgini Jo Lamogi. Okay. Mana ye tien loke mana ye tien lok ma owero kai penyo Latin Lamogi mi Palwar moke ken ni ubino gi kwene en gamo chut ni wabino wala wabin gi Padibe. Okay. Gibino gi Padibe wala gimo bino gi Padibe. Konyo mengi Palwar. Gilungo kumgini Jo Lamogi. Okay. Pien Abonyo Latin mi Padibe. GN Okeyo mi abong nyo Palwar. Okay. I thought Jo Abong and Jo Abong keken. Jo Abong and interrogated Jo Palwar. Or is that because good name come give by the meaning of what bong means being foreigner? Kunge waje. Jo Abong mi abong keken ko. Kanyo Jo Abong tiro Jo Palwar. What do you think? Who take information on this? Who drop comments too? We will clarify. Look, man. Apoa. Mano kany dana mokene obino gite got iwala batie I Katire. Kino bino ogero ikom Jo Palwar dok bong.
Kala chien dano man o lungo kumgini jopa lodaga. Lok lodaga Leb Acholi tien lokeni gin kwero nyo dano ma luak kwero. Let me read that again. Ningo, mano kan dano mo ken obino gite god luck iwala wala alwala matie ikatire. Gino bino geri kum jopalwa do bong, okay? Dano mo ken mo bino ni. Kala chien dano man olungo kum gini jopalo daka. Log mi lo daka ni mingo Leb Acholi gin mo kwero. Gin kwera nyo dano ma luak kwero, okay? Nen chalo jo mau bino gi katire olungo kum gi kid man pien gin onongo Obeere dano mango gimaro nek ali tatwal. Wow. Gimaro nek ali solo kwero gini hagi bedi kum dano. Dori omero megi mao dongi katire onogin pe maro teach aranyi pa jopalo daka. Inge due manok malubu bino pa jopalo daka. Dano mokene bene obino gi koyo pa lobi birbok. Koyo pa lopiri bok I Obbo, okay? Gino bino ogeri kompalwa do bong. Kala chien dano man olungo kum gini jo lokole. Lokoyol, jo lokoyol, wala jo lokoyole. Angiyoko, what language that is. Jo lokoy, wala jo lokole. Wandong, watamani, dano man olungo kum gi kid man, pien gin miro ni, Lotino ma bino la chien miro, wigi opo kama kwaro gi obino giye. Koyo Obbo, jolo koyo le, okay, jomi koyo mi Obbo. Julius okeny kono, owajo borani kare majo koyole, wala koyo, o a gi kachinge, mi achiel gin ogony ngabara. Okay? Gikany dano mokene okwero wood wahanyim, gin odonyo nyabara. Chi dano ma onongo tie gi ching wala chwiny mi wara nyim, gino mere gi wood, gi bino I ching, gi dwe I palwa. Okay? Man bene nyuru bodwa pingo tin lok mi wood tie matek ikin jo pakole gi dano mi lok mi wat tie matek ikum jo koyole gi dano mi ngabara mi Obbo. Okay? Yala, tekwar mi Acholi wacho ni luakpa ruot olwa obino nongo jo koyo pa tany dong tie ichingi dwe. Kidma wabero ka neno ne ang'ech I bookman dano mi koyo pa tany opoka gi kom omero megi matie I Obbo. Gino bino ogero ichingi dwe. Duan bene wacho ni kare ma ruot olwa odonyo ichingi dwe en obero kaloyo luak mere. Ka ruot atany bene omero kaloyo luak mere. Lachien jo abong odogo wegi ngom ma bene kelo wan I piny ni. Ka ruot olwa
okelo ng'wani piny ni ka ruoro lwa nong'o jo koyo dong tie itiman loka ng'o ma oweko tin jo abong odoko wiki ng'om. Okay, wiki ng'om pe Obeere jo koyo piny man wabi gamo la chien mokwongo kong wanen kit ma dano mi dok ot mokiene odonyo kwede I Palwa. So wiki ng'om e ng'agi ma gidonyo I Palwa, I Pajok, amina Pajok I Palwa, wiki ng'om e ng'agi jo koyo or jo abong. Okay. Maruot o lwa Padibe otero mwaka mapol I kin jo koyo. Dano mi dok ot mi Amica, Koyo P'Abee, Lomarati, Agata, Omere, Lobone gi Isore Obeere o Chaka donyo I ng'om mi Palwa. Gin onong'o jo abong podi tie I chengi dwe. Dok ot achiel owuoro gi latela mere. Gin bene onong'o tie gi bul ke wa gi tong ke. Lachien dano man omiyo bul ke wa tong ke megi wa bot ruot olwa. Kir ma wabineno piny kany dwan wacho ni dano ma obino lachien gin duchu odonyo I ng'om Palwa I dwe maparapat. Okay. An dong pe atwero choyo mwaka gi dwe ma dano man odonyo kwede I Palwa. What do you think? Kain mi Palwa, who do you think odonyo kong first I Palwa kuja? Ngagi ma deal with ng'om. Okay? Leave me a comment. Let me know. Okay? So la chujo wani ngo eni ng'eyo ko Muhammad gi dwe man ma gi chaka donyo di Palwa ngagi ma deal with ng'om gi wor gi no kom gi podi e got kuja. E chengi dwe bene I bora kuja. So ni ngodong pien lok pere ma ochoyo piny ma nyuru kid ma dano man odonyo kwede. Ento wang'iyo ni dano man ye ma okelo dok ot aboro ma tin wanong'o I Palwa kid ma waneno malo kany. Okay, so gina aboro wengi donyo Palwa. Man madong wiri ng'om ngagi magi bino do bong. Cause kadi mo bino do bong gi Obbo podi gi no juniti chengi dwe ni. They were not sure ngagi ma deal wiri ng'om. What do you think? Drop your comments. Kaningo ruot olwa oto ma nongo luak mi Palwa podi tie chengi dwe no pod bogi don. Okay, I Palwa. So ruot ata karong ningo inge tapa ruoro lwa wore lo tom wala lo tome o maroke. Ruot lo tom wala ruot lo tome ma o maroke eno tamoni penen be to 12 kadano matie kwa e kabera chiel gin bero ite loch paruot ma parapat. Tie nina chiel ruot lo tom wala lo tome olungo kachore palo diro kara ka wajo bodgini bejo poa aneno gi chwiny madit mada ka wan podi watie kabedo ite loch paruodi ma parapat. Makun wan duchu wakwo kachiel un ka umiro ni wek wabed dano matek miero wan duchu waribe ite loch paruot achiel. Dok wabed gi Kwan, wabed gi duan achiel. Wan dong wundong utwero neno gi kin rodi matie katelo dano ruot mene
Matwero ribo dano mi palwa. Okay? Wek en bene obed ruod mewa. Pien digi kalok moon obino wa mira wachung kachel. Okay? This is a speech from Guinea. Ruod nga. Lotome, I believe. Okay? Ruod Lotome ni gimiri beri down a jail. Okay? Mirigi beri dong a jail just in case monya bino mirigi consolidate konge. Okay? Karong ninga. Lo diro kaka duchu o chwa tama be ma ruo Lotome okelo. Gindong chut o yero ruo Lotome o bed road mi palwa. Lotome he was selected to be the chief for Johnny Wang. Julius Okenya wajaborani. Inye yero ruo Lotome. Ruri mokene ma nongotie gi bulke wa gitonke. Ginduchu mbia bulke wa gitonke megi bot road manyen. Okay? Mana yegin ma wero jo abong adoro wiri pajo. Okay? Rolo tome otelo luak mi palwa gi muolo. Okay? Ka waneno ilok mi te kwaro pacholi wanone jo palwa Obeere dana achiel keken ikin luak mi acholi. Mape olwenyo gi wi gam mokene ilobo Acholi. Gino lweny bo ilweny. Okay? Pien gin Obeere dano ma omaro ribe gi kuch. Okay? Karibel Kidman wanongo ni dok od mi Amica keken ma olwenyo gi jo Koyo Lokimini Koyo Patany mi Obbo. Okay? Lodiro Acholi owajo ni jo Amica olwenyo ikom jo Koyo Patany pien lotina wobe mi Koyo Patany onego latina nyaka mi Amica achiel. Okay? Ikare ma entie kabino gi Katire chiro ipalwa jo Amica dong ocholo kuo palatina nyaka man. So gilwenyo. Over nek monigo latina nyaka. Okay? Okay? So jo Koyo ginego ja Amica achiel jo nungi cholo kuo ne gichiro kalonyi kom jo Koyo. Okay? Karong ningo. Te kwaro mi palwa wacho ni katie lok mi pire. I'm sorry. Te kwaro mi Acholi wacho ni katie lok ma pire tek mi achwala wako bodlwa. Dano pe koro bila nyogin dong no sorry. Dano pe koro bila nyogin dongo bul kit ma wabedo kaneno ne agich bod dano mokene. Ento gin goyo telemete. Gigo telemete. Gibod jopa jok gi Obbo telemete dano goyo nongo te tim orumu dano idwa. Sorry, dano goyo nongo le tim orumu dano idwa. Nyo dano oruenye tim. Ento tien mapol dano mi Acholi goyo telemete ka lamon bino katoro gang. Lomoni. I don't know what this word is. I always struggle with this word. Okay? Telemete ka okop chogia wobe duju kwanye tong gi kwot gin oringo oyoroyod kama duru telemete okokie. Okay? Jo palwa bene ka winyo telemete gin yang chut log matie maraj dok
Cho gia wobe bene ringo kama telmete kokie. Okay, this is how they handle ga. Gi kurus cheriba nyobila ko, gi dongo bene burko. Gi go telmete, whatever that is. Okay. Now regarding Team Gi Jok, I'm sorry, Team Gi got mi palwa. Okay, it's about 2 paragraphs. Then I get kind. Okay, it's a little bit long. Jo palwa gi team ario ke ken mana ye team Akwero gi team Iliwa. Okay. Ento gin tie gi got angwen mana ye got Ologo ma tie team Akwero got Luala well Iwala got Achien gi got Loboki. Okay. Ikum got angwen pa jo palwa dana woro got ario keken pien got man kaluak openyo gi gin mo en tuero mio. Got ario mana ye got Ologo gi got Loboke. Lakut chiri ba mi tim palwa ruru got man tiena chiel imwaka chiel. Log mi ruru got man nakajui gitimo i oro. Ikin dwe mi apa wia chiel gidwe mi apa wia rio. Mun karma gitimo. Dwa iloba chuli nakajui gidwaro idwe mi a chiel nyo kwere dwe mi a dek. Okay. La did yubu got a rio man inyim dwa pilok a dek ma piritek. Mi a chiel wek ra pe ongol cho mi a rio wek okel yot kom bo dano ka mi a dek wek winyo peo cham bel idwe mi pu. Okay. Excuse me. Don what you need. Inena malo diro tie karodo godman chik Okwero ni mon miero peo ting kiri. Okay. Mi ario chik bene Kwero ni inena man dano miero worata. Inena man bene lo diro kira wobe iyo duchu madonya igang palwa. Wegino nen ni dano duchu tie ka guako chik. Lo diro gang wala lo diro dong omio tuero mi maho ngad mo ke ken matie katur chik bora wobe megi. Dano ma omaho chulo fine nyo put ma wele tuero bedo diel gueno nyo rubia o chente. Okay. Kala baldong pere gi jami megi ma wachoyone lotina wobe nyolotina wobe wanyo wa tiene nyotong mere wa akon wel kono dano man ma mahone obero ngad ma pajo dok en peregi diel gueno nyorubia en tuero chulo put mere gi atugu achiel mi bel. Pilok man inino mi rudu god dano duju guru tiengi nyo kalo diro ma chiro karudu god oduogo pajo. Chikwaro pacholi wajani jami ma gijogo inino mi rudu god luaka ye mogo nino ma miero dano Ogore kwere kachamu jami man. Chikwaro Okwero ni jami ma ojo chalo diel gueno nyorubia miero pe omi bodano mano. Lo diro kaka duchu miero ocham kachiel. Jo palwa bene tie gi jok achiel magilungo jok Ologo. Okay. Wan pe wang'eyo
dano ma koro chiriba mi timpalwa, mi aria wan benepe wangio, ying dano ma oyubu wang jok oloko. Okay, moving on Palwa. It was a lot of information. This is a the first subclan, mi Palwa. It's also called Palwa. Okay, Diga Kwano on the second subgroup or subclan, mi Palwa, which is Amica. Well, Amica. I may be saying it wrong. Please drop your comments. Let me know what you think. Okay. So we are now reading on Palwa. Palwa is one of the clans of the Acholi tribe of present-day South Sudan. Okay? And Apo Amatek, please stay tuned. Okay? Please make sure to like, comment, share. Follow us on Facebook as Facebook to Chaka Leb Acholi. Bene on YouTube is Chaka Leb Acholi. Please engage with the platform. Drop your comments. Let us know what you think. If you have any information, please share with us. Apo Amatek. Okay. I will be reading again tomorrow on Palwa, focusing on the Amica subgroup or subclan. Okay? Kanapo Amatek, you guys have a good night.